Kumbala ju penlong man laos nem hapok ke jawai diocese ya kemas bekhoit ke jinglek burom ya kilengdo bat ke jingkerku ya ki umpnyang. Hakane ke sengiru ke santarik jong ni benaya yong arja arpulai da ke jingkerku jong umblei la yo ban penlong ya kene ke sengi krau ke bejap. Ki paidreu ngai bat ki reuniam na baro ki parish ki lawan lang kri hakane kasngi bat ka bakam kerpang shu kalong by Archbishop Victor Lengdo jong ka Shillong Archdiocese ilalong ilengdo kongsan hakane ka mas bakoi harangkat ka jing senran lang jong baro ki lengdo jong ka Jawai Diocese. Hadin jong ka mas bakoi la penlong ya ka program ka balengkot ha ka bala ai burom ya baro ki lengdo kum kadak ka jing kersyan ba ka jing sngongu ya ka jing trai jong ki hapok ka balang. Hang ni ngin sakhi yaki kato kat ni ki benta bakongsan. Kadang baik kecil huri kurang, kemakan terlalu dan kam kinusyarai. Uji surat thong yang Petrus, ukhidu akan berfor balong nusyarai kabalan. Kosbai wangis atway kasan kakenda. Mati hadir balai bakal. Uji suacie ay bor yang kesenangan masyarakat. Kosbet kemaju kapra, aibor yang Petrus kesenangan. Banma, ban persa ipok, ban pelajor, ban persa ipok kesan. Kunciru Paulus Barnabas, uratung yang keroyalam. Hakapor jongki, kam jongki posdong, karsau arpunai, banon kinong syarai. Balai. Bagi piling dok kabaran tingru, lai kabor ban periasap, baban ma yakipok. Nama kata lagi kani kamtam kani tayo bakot, pat borosh senam hiru, ban ma banong periasap yakibre banuble. Kabasam piling dok kita ikinong duai, kan mau kecing kot kong yaki ban duai, ban banuble. Kitab Samuel berengkau kena kelai. Kiling doa kidwai naga benta kirungai. Kidwai benta iladi. Kidwai benta kirungai. Kidwai benta kiwai. Gospel yang Lukas akbar tak kiwai far. Utrai dua yang Petrus. Nentalu kiling doa kidwai naga benta kipaipa. Kirung babalan. Kinong kitkam. Upolo sedwai naga benta kinong bocu. Nama kiling dok kita kinong duai. Kan mau kan buti berengkong kepi rong badwai bandar botra. Kebasan kiling dok kita kinong yai ten bad khot kena samna balong kinong bur lem joki. Maka tak ijin samna nak ingasam babha ban ten ke khot chung brei. Kamlam kepi lim dok ni wei balai kani. Mendek ke vocation kam commission baru ini dok dan kam balong kinong wa ikut samla ban buat lem neutra. Ban riu kiling dok kini banyala ikut bor bang bandu pendroy ya kajing yoi kinong buat jisu pas baca Matius atau prak kendai kau kilek makata banyala gambram joki kiling dok banyala. Depor, shit run, slap the clear, dek banela, malakisham, malakidam, sedang rampai, sedang lagi, bat malakicaka banela. Sudah cuti kirim dah, hab banela berbor, kemudian dek kini kekam jala. Kemudian kirim dah kini long kilang pertengahan ni kemasam jenja, hab percaya dan bon kemasam dan bon ke basmosi ke baca siap cengeng hak breng ke cengeng lek ke pakai ku bala lek jisu udwai ke papan upen kuat ki upen cengeng ni ke basmosi upen slur ke badiau mesin golden dobe piro de balong kumju nang pen cengeng ni ke basmosi lek ni yang kita ni ke kaum jompi apa pra kita kilang dok ke banyak dan ban try jisu ke cingwai. Kalau orang ni, siapa dan mau try dan poli lagi, batusan, boleh jadi boleh, mana sakramen, dua, batusan cenai, nama kilong, kita nak jisu deh ujungnya, gospel yang khaskan way, kelam menga film long airway, rekam menga film job ikijing baru.
Hindi pantay, Henry Manera ang pencarai dalam yaki. Kapag kenmau berdok ini, kita akan berusaha bah bandai burung ia kemaria. Baru kita nak dibaca kecil di dalam kemaria sudah ada kami jumlah. Kalau saya orang kemudian jadi piani orang dan media ini naik ke nama kemaria. Kecil jauh orang masuk di kemaria hadir. Jingjau baru kita rukun kita dirukui makram dan kemaria. Jadi dia memang berusaha berdoa kemaria. Berkelet di luar seri mana kesini. Dia menikah kita doa berdiru. Belai cuma terbana berdoa seri mana kesini. Kerana saya di mana kita kau kita. Sejak kita ni, sejak kita ni, kumpulan John Paul berkut. Rajab yang kecil ni, apa yang dimusuh maupun lembaga cinta kemarinnya. Biasanya mungkin mulai kini kesini, ketika boleh berkau berpalai kecil, bahan baru kita lakukan mulai kita berlapan selai. Kita lakukan berlapan selai, dan mau berlapan selai ini, kiro pinpenan kami. Yang kecil berkamti try disui kecil long lemda semua ke poster barangi bara hadok long pelakulai dan percamai kecil pula cepi bara rekap bagi perang banyak badanlah ini yang kecil pula apa pelaklai ha kasih kentang lemda ya pi hadok pi kelai banyak senok telik kelandar Jisu balong kumu dekat kacing IT lagi bat percamai kacing IT balap dek sedok bagi kam kentang ya pi lapian semua bahaya pi dan kacing ie bandana yang mayau belai lembang kacing pinya kayu keras berkuat bagi kiwei pat kacing lenyam cakabalan balong ru kibabina banikai ban percubut royal keras ubadai unong syarai bakrido klan jin kwan mentoy shimet rai dak benda kajing paniem yakin mensen prabangai yang baronan kopi kuat kistan biye barang kopan jumplay tudwai nak benda kiling do jampi Dou try te alo joki ke cingai babun serta makin ini kumkin menteri jong kres balong ulengdo rangba kenang makin alam yaki syau jisu balong gatulong John ke jing panen ke jubab ke pigalong ko try ke sengap ke jing duai chungi John ke dai se suai kilong kpa kilong kemi bagi kun samla Batu juroi kenari para. Don't it why you try? Mental why jar. Kita baca buku temu bari cakap yang cisu jar kena pon. Don't try.
Kan sat kuat noi kacing lompok barim jongi bakat penrohangi kacing matamai bakacing panim dau kresul trai jongi utrai undan rengkat bapi tu kentil yang lagi dorut try to play Johnny. Dan sisa kalong kemasang hamba kebadai, kadai di Johnny ngacing penem yangi, haman nakapor kejaga balai nguyami, ko try ko papa koi keplay banan bor bad bom jukun. Nama ada kacing penslep jong mensiap akun Menap penong yaw kun balakha barway jong mi Oleng dorang ba jong kajutang matamay bat bom jukun Ba dega sain dur bom la syampang jong mi Miras ngobha bandrai kacing long lendo pa barway jong Kedai banyai teng hagabalan Namar bau kres om tang bau rapen ko Da kacing long lendo bakan jasim Ya ki do ki balapan long ki jamu Hendrai da kacing ek chipara Raje roya ki bril Baki long ki nong yo benta Hakakam kentang cumu Da kacing boya ki kting Ojek ya ki baki penmenta Hakakerteng cumu Ya kacing punya jo kacing supaya kau jaya uben riu ban penkre kamar kuat cumi ya kacing kawai paska ban yalam ki pai kuat cumi ha kacing ye ban saya ki nak tien cumi ban penkhlanya ki dati sakramen kad ba kedang persangkala kanya ban penidai jur balu presni Naga balai ti la kacingiem naga benta cumbi pan naga benta kacing paniem yakin men ki para cungki bat terwahami ya kasaki bayani jong kacingye ba kacingye ba kunta kutrain kat bakyangel bakir khoi baroh panen ngirung yai mu yami kan bangi penmena da kacing kemen da kabangi yai wai Shisha belong to God try but they hop up around the Bamalata in your royami Namarabao Kuan to me who try to you Jesus Christ Daka God Bakati Trelam to Monsieur Bakon may I ting him Mepan Kuat Bakantang Yaki Baro but Memdu Sangia Panum Halade Yellow Pai Kanang Badu Bami Chaduba Sep Kasni On tenwai kaknya kakriam kebakuat syak kerteng jommi
Nama kata putra ini kerpadet yami pada ucu mensim mensmo babat penkuat yakini kecingai kabam nyuman ra penkentang yaki bakin dukalamong kamet bakasna jongpol jumi utrai jumi Yesus Kristus ubalau kum yang ibat penmentai kini kecimaya nama ohi hakamiat laiti no ayu ulasyem yang tu pada kabaimu yami rat bai kerku ulak dia rai kesenran uang josyem bat bam nakani di barra namar kini kalong kamet jonga ya kabanai ti na kabetta jompi aga chukar ko madana ya bam ula shem ka khuri daga bai mu yang yami rai ka sunran ula ko dwai ka ku rai ka sunran won doshem batrati nakani ki barra nama kini kalong khuri jokasnam jonga jonga tang matamai bom chukot ya ka ban pemi na ka banta champi bana ka banta ki bobon na ka banta ka chima ki pop Tuale kani ban kan mau yama. Kajing maya John kajing bagi jikun ini juga penting baru kawai. Tosok ha ban penskem ha gitingi bagi tingi. Ya balang tu prim hande hasla penting. Rangkat baru cakri jome Francis Pablo Kojini Archbishop Victor Linda Archbishop Jogi akan hon jogi Bishop Barbara Linda baru pai baru ya bab mitulong jome. Tosnya bigi dua dengan yang kesem. Kabamilan khot banyelum lang akmat jomni popa ba ichbun agiti snei jomni tulum hadde yaki khon jomni bara kibala sapya hasatla kupai ya ki men ki para jungi chendrang ba kuntai balkano balik tu baro balkun snyong phai me shwal klan akane ki tu priang ki ja ki shat ma jungi Hangtang increment mandon banyo hunlang da urong chongni da Chris Rajni da ba mitese hakpate ya baro chingha Menta penyo yang kejingkerku yang kumpnya kaban sependon kam ban pensle yaki bapa Ko play ko kwa jombaro kinong pentengen me balamon balbau kon chomi on pen kot ye gajing tuat jing swai jo kinong pan to snap ye gajing duai ka pami na gajing ye to pha na peneng nikar pa na me ya wan sim ba ko chomi unong pentengen halo kene komplian Kabam Subhama Penmina Gajing Tung Bafnung Bonai Jing Klan Biang Yaki Metchungi Toaga Gajing Kerku Chumi Gandan Babaro Kito Bapan Sle Nakani Komplian Kinyo Gajing Kotikia Kin Erniu Hakamet Bagaman Sien Ai Batin Weno Ayabaro Gajing Su Jing Turha Baro Gajing Telot Gajing Swai Barbaro kejing pan kejing dia
Tuai ba kompniang ba kuat jong mi kutrai. Kalon ka ba mehi melakar ku. Na ka benta jong mi. Ha ka kerten jong trai jong mi Yesus Kristus. O ba in basun syam kat bat mi. Junam la junam. Amen. Daum lembatu madhaum kanang hamil lepa penonor hakatiro kumaitum sebakun baru kaburang lakacingero junam la junam. Kumalau kum yang hidung nang pedim, kumalai kai kita kit belai, ngidot panom. Kajik sungai yapi, kajik sungai yapi, wan penya kipop jomi, Henry kajinget jok kapalang jomi, bakajik sebut jomi tuai kita kajik sutrai kagan berbore kat mati, kat mati. Tunggu penpau yang kajik ye mat kini. Hakimi bakin no ekipon jong na perke. Sub bagi berat kita wela kod, jaga jing kawai jong kod nam berat. Oblei kebor bakasia da upai jomni me bala bo de kompniang kaba
Mehi Melatau, Ya Gadak Jog Gajing Klein, Dos Ngobha Ban Kerku, Ya Kaneku Priam, Bat Batinong Persyang Yakibaon Sapan Slek Daka, Doa Ya Gajing Shindur, Jing Klein, Kenang Batin Yo Ya Gajing Start Bagabor Play, Bat Batin Kam Snotu, Ya Gospel Jong Chris Jong Me, Ba kem vendep ya ka deity jong ka jing Kristan da ka jing Sherham. Ba kum kita bela pelong ki kunting ba bidor kit kemen haban pen khat mai ki ba kin em ha ka balang jong me dau Chris utrai jong me. Amen. Benta uling dosa sapen kentang ya ku nyang Krisma. Pen kle ata ya ke jing yubi ban sepersan mensem halor kene ku penyang kadak kasing jong ke jing wan hia mensem mokoi ya kene ku penyang en sependon kam haki sakramen baptisma jing pen skem jing pen kentang lendo bat kum juru ban pen sle ya duang bat ki ken ro ka ying mane hakapor pen kentang ying mane. Ko para mengeji bero inet wai of lay pa badan board bero un kerho ban kentai kene ko pian kana ba ki to ki ban sapen sle da ka met jong ti kin yo ya ka jing sle ro ka dono ba ki lo ki ba bidor ban yo ya ka jing spa jong play. Ko play me bala ai baro ki jing roi ba ke jing janai mersim to penyang subha ya kamu kadem ka ba ka balang ka hani da ka jing kemen ba ka sur chumi dei ma me ken baba slang melau ko me kendel bat pen mi ki ding ki ba sei ki so ba pereng joki kila mi ki ding olep ki mai ka ne kong phniam Kaba ke pedan kam pen kre na ka benta ka krisma da shi shau ka bet da ka ben siem e tu lupa ba ka baya i lupa ya ki sakamen jo ka chia e jom me ula kan tu bon sle da ki khmat chuni da kompnian bara bala pen chi tom ya ki pop ki sang jo ka parthei da ka ji shne ka paro ka pen bana ya ka ji sok Kepalawan biang haka percaya, lembau tenak ding oleh bala penpau lupa yang kawamen saai haki benrem. Hakani kaji pura haka bay kaya kapiang lembau kita kisien di bapa. Haba adalah sakut yang baptisma ya baru kipot balare. Do pensle dakani kung peniang kecil kemen. Ba syai di duk macungi nanta melai kukum yung Moses usyakri chumero ba yung aran para chamu ulasum shwa dakom on petitang lindo dagabapet sle dagane kom priam lapetan puram shishu yakane kom priam habau kuan chame Jesus Christ utrai chumi Uladawa on pen baptis ruh kawa jagan daw Yohanes banan ka mehi anda ma pasha peneng yung masih bakod haga do ka paro mela pen bana di saki ka sur ka bogor ka bamala snow hae yaw kon ba marway chumi ba mana penishai baya mala mencur ban persle da ko penyang joga jing temen yu ban ya ki para chu kombau debet lapen bena ya ka jing yi chu ko ono ya tu lupa all the praise to one stretch your hands upon this ba
ban pendrung ye kebo chung musim belai chung mi angka daga jing trelem chung kebo chung kres chung mi ubara kerten bakhuo chung ka krisma ka yo ya ka kerten chung ka badaka melapat sele ye kiling do kisiem baki noya trupa baki martir chung mi to pens kem ye krisma ka bamla thau ban long kasakamen jaga jing penim baka jing janai na kabata ki tu ke bon pertama lim baku ke baptisma joai ba andala penkentang dakani ke jing persne bala penduno ya ke jing telot jaga jing khalim kom kan perkelalong ke jing ketang fel jaga buram jomi bakin sieng ubi daga jing im ke bakuat Doai ba kat kum ke sakamen ke ba melabu kenyo ay ke kerdan long siem long lingdo ban long noy tu rupa ba an pen thong yaki da ka jan kho de ka jing bom yap shu doai ba yak itu ki ba on sakat mai na ko ba de masiem ba khoi kani kan long ke krisma jo ka jing penim Bakat pelong yaki kinong yok beta ha ka chiem bom chukut bat ha ka burom peneng dau kris utrai jongi amen kisah rumna kita kiling do kit peneng kami kini kiladi peneng boro chisnam kami Kiwi pak kita berbuat yang dikerjua kita doa kata wei pak berkom bantuai bantuan ban kami bopang bater mana kini yang lain kali dikentang buha baru sistem naga banta kecing bah jaga kecing panem ban aku play pilih dobi hakar teng jadi baik deh jangan kani diocese tua kuplay shibun. We are grateful to you for all your work and services rendered to the people in all aspects throughout the year. May God continue to bless you. Be faithful to the Lord. Be prayerful. Unite with the Lord always. Never get discouraged. Don't lose hope. The Lord is good always. The Lord is kind to you. Today I wish you all the best. I have prayed for you. I continue to pray for you. Prabhagati bero, hakani katayo bakhoy, ashim kani kalat, ban kublay pi bero. Tayo basrup, bakamen, lashay ka si palay bakhoy, kasi kan mau kilang do. Mata kasi ile lang, lashay ban man lagi paris kan mau kilang do. Japi, bani ka jingbo ye kayo kres bakhoy. Si toding bakhoy, ni kan dia syak cingit. Kalau baik, kami omukta asus, tim lupam, pati, pilih ba, sulit cini awalnya, boleh ai pi kecing job mesin. Ba, kecing lek ngam si toding bakhoy kat kum lagi jom jom ke Paris, lek kini sipeta, boleh berkuya pi kasi jom kecing syaya ujisu, jing jom ujisu, jika pop kesai uksud poman, berkasi jom kecing jom boleh yang ni. Kisah jangan pengen pasca perkuat yang populasan bat ke pasca besar piwai peran hari. Nanti akan riuh tadi kaji kentang yang Father Wilber komo bishop jongka Noston kipala rakot supai pi kaji laniam gelong dan kedai siteng stand kaji Western siapa berjetek kemas nama rumah siuru hablek nukar berji mengata Kipakawan wan por babiang nang ni siapa nang style dengan simpor ba sau kentai mo dan mestep kam kloi nang kentai walai kesurang kabhai shalom shalom style nang kentai ai ko play e piro idwai ru dengan diocese mau play ai nang sharai kam kloi sasna shisin ai ko play pi nuk wire and wise tanat ha kena tuan kita seperti nasihat tuan kita lemah kita doa kita teruskan kita sister kita berada pada kita teruskan tu play kecil sok mungkin ku berdoa yang baru
Utrain kan rekan parkir. Mulai wadah berbera uppa baru kon baru mensim bakun. Tunesu kamas kalawai. Pada episode hari Syam, beli sibun, nyanyo yang beli kata nak benda jumpi artificial baik, lawan ban penmenta yang kejadian yang menjadi, ban nomor kejadian disebut jumpi nak cukup jaktin nak loy, ban kene ke jekerku ini bagi long kamjan natan. Kepisipun yang beres nak benda kajing kerku kajing kisbun jumpi abangi dan kam pitulai berbuat pada jalan ini hak kita jom kita dok ki remiam serang pakai macam pergi pai jom play ni ai kajing thapti kajing play ai asuk shop be jeni ai pun masa itu pakai dan dapat qua hai play ni pi len do be pada pelak por kenang ban nak konkret am tambe ni nak long jing meni sacrament bagi yasno au jisu ben yo ka por di klaim ban pite be ke dikam ban pen koi lede ban tujo bekre dan ta ka paska play sibo ni pi ki pa play do kita ti su dan nam ni ki ramba banam ba di piro di sabla ki habare based on alam bani ada di kejadian yang ada di report dan Muslim kepada di padar dia salam berpikir baik dero nagi senjuk ramba senjuk lokmi kuat berang lu boleh terkenal unung unung tahu dari semaring bar apa coba poin ini kamtam yai Archbishop ni Bishop Dr. Lendo i pelut yang support unwan ai kena kejadian mas namta kumpulan de ubli nang dong nang rekap adu unang laban syakri ubli hamha namta aja si silong jani yang mengsyai bahalor hak juai desi cumi bernyalam yang juai desi cumi kam lendo bangki ya kikini ba bangki ring kesem ban pek ya bubun balang kam di kepesuk nganong puncong tang kajing ya trailang lalu ibu buka kis kipacong play ba ginla bangai syafran lembaga kajing kersan yongi ya gelem do lembaga kajing ai musim yongi gelem do ba kenang la menteri sirem nang bentar jungan di gue ban kantang mansam ya upu berkawan kantam ni kenega teo bekut tongin kala kapamut ba mensem bekut nong pelai yang ini kejing dalam makanan pakai penila yang harus dibawa rengkat kejing berkukur do jengkelam do penila untuk seperang rengkat kejing ya trailer Diocese and Administrator in Kajua Diocese. For the first Srila Parish Priest of Amaran Parish. Father Jacob. Father John Michael Marco, Parish Priest of Baratu Parish. Father John Perko, Arupan Parish Priest of Father Gabriel Harmony, Jalapet Parish. Father Jeremiah Katin, CF, Jalapet Parish.
Father Nicarius, the parish priest of Juwai Parish. Penny Porco, the president of Piman Bay. Father Lawrence Coswell, assistant parish priest of Juwai Parish. Father Francisco, the rector of Wascopna. Father Don Mortuan of Wascopna. Father Don Mortuan. Father Ramon Sukna, assistant parish priest, Yoshibir Parish. Father Dionis Pagma, parish priest of Xavier Parish. Father Mark Hang Samna, assistant parish priest of Xavier Parish. Penny Portfolio, president of Samna. Father George Shining Nunghoi, Principal Don Bosco College, Indihati. Father Ebony Gray Henry Lambai. Father Anthony Gordon Sherry, Divine Mercy Retreat Center, Larabai. Father John, Divine Mercy Retreat Center, Larambai. Father Francis Fernandez, parish priest of Father Matthews Piam, assistant parish priest of Mensah Parish. Father Dominic Kampat, parish priest of Namdong Parish. Father James Elisa Barre, assistant parish priest of Namdong Parish. Ipi baro kipa julai haga kerteng julai sai senjol julai saraba selong kuni berke JDC bayam kiba la le borom ni mtasni etni gijing ai gijing wai gijing kublai shajamu kublai shibun daberta ni gijing itu jompi ya kikam berit kebani kumkrindo amdrei harga isis juai imla alen balangilong mangilong ila mangila amdrei halkibor berit jeni kadai nakadau joji kersyam jompi gijing sundan jompi gijing ti jompi hak banyak len hakikam syarai hikam punroy untuk berpiing hikam mesim berdoa no artificial aging negesni hari juga kana nida presisha di mesim semua ipi nama bamanos nem aku negesni kamas dikumnya pilpau omtang dikitin baru dikikam bapiye yang piduai ni senran ni bapiye kersian ni